sonnaɓe nelaɗo ɓen toujours Allah subahana taala hino yewta ɓe. O yewti en ka nisfu 84 wonde dey teddungal maɓɓe ɓe wa'awa sonnaɓe hedditiɓɓen si ɓe moƴƴini ɓe yoɓete baraji duubul, si ɓe bonni ɓe yoɓete baraji duubul. Allah daali o man yaqunutu kala yankiniɗo kala ɗoftiɗo min kunna immorde moɗon onon sonnaɓe nelaɗo ɓen lillahi wonande Allah ɓe mana kala yankinaniɗo e moɗon Allah wa rasulu e nelaɗo makko on wa ta'amal salihan o golli golle moƴƴe nu'tiha min yoɓay mo ajira ha joddi makko ndi marrotayni laabi ɗiɗi wa atadna laha min maranaymo riskan kadi arsike kariman tedduɗo ya nisa annabiyi. kono yo sonnaɓe annabajo on teddungal mon lastunna on wonali onon ka ahadin minan nisa'i wono goto e sonnaɓe hedditiɓe mbi mana onon on wawa sonnaɓe hedditiɓe ɓen onon ko exemplaire wonande hedditiɓe in ittaqaytunna si on huuli Allah fala takhdana bil qawli wota on jultin konngol wota on sewin konngol wota on ɗaatin konngol sihi ɗon yewtudude e worɓe ɓen fayatma alladi sakko tañƴino on fi kalbi mum e nder ɓernde mum maradun ñawnaafigaku wonde manna a sikkay hiɗon faalamo fi wata ɓernde makko nden tañƴino ko boni wa qulna wowle qawlan konngol ma'rufan newingol. sonnaji on hakkunde worɓe janamɓe ɓen wiigol on jarama naalatan haray ko hunde haɗande ko hunde harmunde. sonnajo o foppo ko awra hatta sawtaha ha hay hito makko ngon ko awra. sonnajo on so yewtay ko yo yewtu no labira no fewiri no ñaaɗiri wona yo ɗaatin wona yo pooɗu wona yo joƴƴintin si wona ɗum ɗon kadi ko sabimbinayi ɗum pooɗugol worɓe ɓen noddugol worɓe ɓen e makko. e kadi wagarna fi buyutikunna ñiiɓe ka nder cuuɗi mon fi kala woodi joni wonɓe firirde ngal wagarna fi buyutikunna ñiiɓe ka nder dewle mon. allahu akbar. e nder tafsirji ɗi mi yurni ɗin fo mi aali ɗum ko ñiiɓe ka cuuɗi mon onon sonnaɓe yo ñiiɓu ka cuuɗi moodi mon. sonnajo duwaka yeyde duwaka voyage ude si wona hara ko daruri mi wowli laabi tati. si tawi woni sonnajo on sellantamo hay ka o yaha hajjoygol haɗa o heeɓi moyen ka o hajjira sellataka o hajjira o wonda e mawdi makko ma jum hurum makko musidɓe julɓe ko voyage gol ɗo ha seedi ma voyage gol ɗo ha mamum soodoya lemune ma soodoya tiga ma ɗo ha foore soodoya maara ma nebban ma ɗo ha maali soodoya basen haray ko ɗum dagoto wona ɗum dagoto ka ko yawgol ka marché madina hiɗon sikka dagatako si wonara ko daruri. wala tabarrajna wata on yaltu kadi tabarrujal jahiliyati l ula wano yaltande jahili aranere nden ko on ɗum woni yaltande jahili aranere nden. jahili honno ɓornorayno ɓe ɓornoto doloke yettiɗo ɓe yaltina juuɗe ɗen ɓe yaltina daande nden ɓe yaltina seeɗa e ɓernde nden ɓe tigga hoore nden ɓe suuɗa hoore nden ɓe suuɗa hojjuɗu ndu ko yeeso ngon e ɓernde nden e daande nden e juuɗe ɗen e koyɗe ɗen ko ɗum ɗo ɓe accayno ka yaasa. joni noon ko ɗum ɗo Allah tongi joni noon yiya sonnaɓe tinniɓe ɓen joni fayda feeno ɗo kamɓe ko enen tinniɓe men ɓen ko no woni no ɓornorta. yiya sonnajo hino ɓorni ha moƴƴi himo tiggi wona moodi on no tiggigoy on no kelli tawi noon ko nden ɓornande ɗon Allah haɗi hari ko noon jahili ɓornorayno. coñcol islam ko jilbabu wil ɓale wil mik o buumo o suuɗa ɓandu makko ndu ko ɗum woni coñcol sonnaji musidɓe julɓe. waaqinna solata ñiiɓon e julde monde watina zakata toon zakka jawle monde yo jaka sonnajo no duwa ittude zakka ɗum no tindini piiji ɗiɗi jaa sonnajo kadi no duwa heɓude jawdi wona ko woni wo ko yo jooɗo yurminkino e ley koyɗe moodi makko waɗanan okkoran sonnajo kadi no hani wonde patron so heeɓi jawdi kadi jaka himo hani ittude zakka wona woɗɗuɗen. wato ina Allah ɗofte Allah wa rasulahu e nelaɗo makko on ko sonnaɓe nelaɗo ɓen nene Aisha en ko ɓen adressa e mum ɗo hino yewtede kono sonnaɓe hedditiɓɓen fof no naati ɗon. innama yuridullah ande ko Allah faala li yudhiba ko nde o naɓata ankum o itta e mon ɗon arrijisa lette ɗen soɓe on ahlal bayt kono yo yimɓe suudu Muhammadu wawi tahirakum o laɓɓina on to tahiran hattirde e laɓɓingol. wadkurna janto ɗon andi toon ma yutula konko wona janggede fi buyutikunna ka nder cuuɗi mon ɗum woni qur'an min ayatillah immorde ayaji Allah ɗen wal hikmati e faam. inna allaha andeno Allah kana o laatike latifan ko newiɗo habiran ko humpitiɗo. innal muslimina andeno julɓe worɓe ɓen wal muslimati e julɓe rewɓe ɓen wal mu'minina e gomɗinɓe worɓe ɓen wal mu'minati e gomɗinɓe rewɓe ɓen wal qanitina e yankinaniɓe Allah worɓe wal qanitati e yankinaniɓe Allah rewɓe
والصادقين e wowlayɓe gonga ka worɓe والصادقات e wowlayɓe gonga rewɓe والصابرين e muññiɓe e hewre ɗoftare Allah nden worɓe ɓen والصابرات e muññiɓe rewɓe والخاشعين e yankinaniɓe Allah worɓe والخاشعات e ɓen rewɓe yankinaniɓe Allah والمتصدقين e ɓen worɓe ittoɓe sadaka والمتصدقات e ɓen rewɓe ittoɓe sadaka والصائمين e ɓen worɓe horoɓe والصائمات e ɓen rewɓe horoɓe والحافظين e ɓen worɓe renuɓe furujan farjuji maɓɓe ɗin e rewɓe jananɓe ɓen والحافظات e ɓen rewɓe renuɓe kadi farjuji mum e worɓe jananɓe ɓen والذاكرين الله e ɓen jantotoɓe inde Allah kathiran moƴƴa noon hara ɓe janto inde Allah nden kamɓe worɓe ɓen والذاكرات e ɓen rewɓe jantotoɓe inde Allah e yo jaka na gorko tum farla waɗ e hani waɗugol adkari jantagol inde Allah jaka debbo men hino tawa ɓeɓe kontuɗen ɗo worɓe mum e rewɓe mum addallahu lahum Allah maraniɓe mawfiratan yaafiye wa ajiran e joddi aziman mawnudi Allah waɗi en jeyaɓe ɓeɗo enen e jurriya meɗen on e ɓeyguli men ɗin si ɗum feƴƴi wa ma kana li muminin hanana gomɗinɗo wo wala muminatin wona gomɗinɗo debbo wo hanana gomɗinɗo gorko e debbo wonɗo wo wonɗo mi mana gomɗinɗo gorko ko fanda sababu nuzul ko Zayd gomɗinɗo debbo ko fanda ko nene Zainab kono ko wonɗo wo wonɗo naati kono ko e maɓɓe tugga ida qada Allah si Allah ñayi wa rasula ene laaɗo makko on amuran fiyake fi resendirgol maɓɓe kamɓe ɗiɗo an yakuna lahumul khiyaratu nde laatantoɓe suɓagol min amri immurde fiyake maɓɓe ɗen hara hino lutodire ko nelaɗo Allah o ñaawi kon ko nelaɗo Allah suuɓi kon hanana wonɗo wo wonɗo wa man yasillah kara ɗoftiɗo Allah wa rasulahu ene laaɗo makko faqad dalla haray gomɗi o majji dalala majjere ko ɗum woni mubinan woɗɗitinde e gonga woɗɗitinde e peewal yo Allah subhanahu wa taala on danɓe ya Muhammad kayo nelaɗo ide taqulu anditi tuma nde wiyanaynoɗa lilladi wonande on an amallahu mo Allah nemini alayhi e dow muɗum saabu naadugol mo islam mi mana ko Zaydi woni ko fanda bun Haris wa an amta alayhi an kadi neminɗa e hoore makko bi mana hari ko macceɗo saabu rinɗingol mo anditi tuma nde wiyaynoɗa amsiki alayka zawjaka koni jogi to ɓeygu ma danko ɓeygu ma wata accutumo watta qilla hulu Allah jogitoɗamo moƴƴa tawi anne laaɗo wa tuhfi hiɗa suuɗi ko ɗum woni fi nafsika ka nder wonki maɗa ko a feññinanali yimɓe ɓen tawi mallahu nden hunde nde tawata Allah kañum mo bodihi o feññinanayde yimɓe ɓen wa taksha nnasa bi mana ko fi jombugol e nene e Zainabu wa taksha nnasa hiɗa wulde yimɓe ɓen e saabu haalaji maɓɓe ɗin wallahu tawi ko Allah haqqo ɓuuri hande an takshahu nde hulatamo ko Allah ɓuuri hanude nde hersatamo falamma qada Zaydan tuma nde Zayd gaynuno min ha immorde e nene Zainabu wataran accutugol mo tuma nde o gaynuno haaju on e makko o accitimo zawwajnaka ha min resimmamo likay la yakuna fi watalatu ala almuminina e dow gumɗin ɓeyditiɓɓen kadi harajun ɓittendi fi azwaji e dow sonnaɓe adi iyahim nodditaɓe maɓɓe waɗaɓe ɓiɓɓe ɓen fi kala gomɗin ɓeyditiɓe tawnoɓe hino nodduno goɗɗo wi ko ɓiɗɗo makko ɓayle islamu bonninde wiyata oɗo ko ɓiɗɗo ma tawana ɓiɗɗo ma si tawi ɓen no jombuno ɓeyguli ɓe seedi e ɓeyguli maɓɓe ɗin tawa kamɓe kadi ɓe waway jombude ɓen ɗon ma dama accutoɓe ɓen ɓeyguli ɗin wona ɓiɓɓe maɓɓe tigui ko ɓiɓɓe maɓɓe wiyaɓe ko ɓiɓɓe maɓɓe kala hari adi islam goɗɗo si yiiɗi pawi kon hino wawi wiide oɗo ko ɓiɗɗo am joni noon islam ari bonni ɗum on mo wiɗa ko ɓiɗɗo ma si on jombi goɗɗo acciti an kadi a jombaymo ko ɗum waɗi si Allah poosi o provoque yo nelaɗo e sallallahu alih w sallam jombu nene Zainab haray kadi sonnaɓe ɓen fof ka moftame en enen ko nene Zainabu tun woni ko heeɓi ko tata ko Allah subahana taala woni ko tori okki humi dewgal ngal du'i waɗi sadaku ton ƴetti ɓeygu ngun jonni moodi mum ko nene Zainabu tun woni ko heeɓi ɗum ko ɗum waɗi nene Zainabu kamɓe kadi hino jeyano ɗum ɗo koɓe mantorayno hakkude siniraɓe maɓɓe ɓen ɓe mana hakkude sonnaɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah daali he wa kana laatiki amrullahi fiyaki Allah ɗe mafulan koɗe golleteɗe wama kana laatanaki hanana alannabi e dow ma kana laataki alannabi no fawi annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni min harajin immorde ɓittendi mi mana immorde bakkatu fima faradallahu lahu fi konko Allah on farlanimo e ɓeyguri ɗi o duwa jombuɗi ɗin wonali hino fawi mo ɓittendi wo bakkatu o e konko Allah subhanahu wa ta'ala farlanimo e ko o duwa jombude kam kanko nelaɗo
ay konko Allah newinanimo immorde jombugol sunnatullah ɗum ko laawol Allah noon ɗum ko laawol Allah subhanahu wa ta'ala noon fi lladina e ɓen halaw feƴƴinoɓe min qabili ko adi wa kana laatiki amrullahi fiyaki Allah ɗen ɓaddaran ko eɓɓaɗe ko eɓɓore maɓuduran eɓɓade alladina ɓen yuballiguna ɓe no yettina risalatillahi nele Allah ɗen wa yakhshawna heɓe hula Allah wala yakhshawna ɓe hulata ahadan hay e goto illallah siwona Allah wa kafa billahi Allah yoni hasiban hasbo ma kana muhammadun awa muhammadu wonali wiɗen nelaɗo Allah sallah sallam Allah jammitali inde makko nden ka nder qur'an e gandal amin abdoullahi kala komi humpiti komi anditi kon fen ɗo siwona ko ɗum woni nokkili tati ɗum kadi Allah subhanahu wa taala no jammitiri inde makko nde wona si o noddu mo face à face o adresi e makko o woli inde makko nde mi mana ko e nder haala inde nelaɗo nden wattora teddinen nelaɗo Allah subhanahu wa taala no teddini nelaɗo enen kadi teddinen nelaɗo ma kana latakimo ko wiyete noon teddingol nelaɗo na en faamu ko wigol ko sookewo nelaɗo ko nelaɗo maaki nelaɗo seeni nelaɗo ɓangi nelaɗo tooli wona ɗum kon teddingol nelaɗo ko waɗugol koɓe yamiri kon acce koɓe haɗi kon ɓe on yiyal ɓe no yamiri yo baye ɗen acce wota ɗe fembe ɓe no yamiri yo coñci tentine wonande worɓe ɓen yo coñci daase wonande rewɓe ɓen yo ñamande yoɓe wata zina waɗe wata fene wata wujje wata tankoro fiime wata yimɓe ɓen ñow yimɓe ɓen nelaɗo Allah hino haɗi ɗum ko ɗum wiyete teddingol nelaɗo Allah daali awa ka bonnutugol ko nelaɗo waɗi kon Zaydi ɓiɗɗo maɓɓe Allah daali ma kana hiɗon andi waɗegol Zaydi ɓiɗɗo nelaɗo ɗum no mari qissa juutuɗo no mari histoire juutuɗo mo tawata en wata andude ɗo tawata siratu nabawi hino feññini ɗum inchallah so en gayni tafsir qur'an si Allah o ko yi en duuɓe e cellal hiɗe maroy kadi tafsirugol nden siratu nabawi sakitana jama o haray amma andugol on qissa ɗon on nodday ka numéro ji 67 60 53 09 réseau ji ɗin fof ko même numéro fi humpitagol ko honɗum sabimbin yo nelaɗo waɗa Zaydi ɓiɗɗo mum e Muhammadu wonali aba ahadin ben goto min rijalikum immorde worɓe momɓe walakin skoni rasulallahi ko nelaɗo Allah wa khataman nabiyina ko timmode annabaɓe la nabiyya ba'dahu annabajo ala ɓawo nelaɗo wa kana Allahu Allah laatake bi kulli shay'in e kala hunde aliman ko anduɗo ya ayyuha alladina amanu kono e gonɓe yidkurullah jante indalla nden moƴƴa dicran kathiran jantande ɗuɗunde yo yimɓe ɓen waɗ adkar laate sahaba ɓen kamɓe hay say woni ɓe waalika ɓe ɗanike sa ari a tawi kundule maɓɓe ɗen toni ɗi hino mimminade hino riɓɓude jantagol inde Allah wa sabbi subbinanemo bukratan bimbi wasilan e kikiɗe wallade ko an ko Allah woni on yusalli aleykum mono du'ano on mono yurme on wa malaikatuhu e malaika e makko ɓen li yukhrijakum fiyo yaltin on mina zulmati ni ɓe keferu ilan nuri addan e ndaygu iman wa kana kanko Allah o laatake bil mu'minin e gomniɓe ɓen rahiman ko yurmeteɗo ɓe tahiyyatum hiwrandu maɓɓe ndun ka nder aljanna yawma yalkawnahu ñande ɓe hawre e makko salamu ko jaam e kisiye wa addalam o maraniɓe ajiran jodde kariman teddundi ya ayuha nabiyu ko ayo annabajo Allah inna mene arsalnaka min nelima shahidan ko a seede won e hoore mofte maɗa won boshiran ko a weltinirowo kala golluɗo ko moƴƴino wodani mo aljanna wa nadiran ko a hulɓinowo kala jokkuɗo ko boni yo accuɗo ɓa ɗum haɗa yite no wodani mo waɗa ayiyan ko a noddo ko a waɗowo daayi an ko a noddowo ilallah faade kala bedeni e ɗum e makko wa sirajan ko a petilol ko a jalbede ko a ndaygo ko a lampu muniran jalɓuɗo wa bashiril mu'minina weltinir gomɗiɓe ɓen bi anna lahum wonde no wodani ɓe min allahi ummorde ka Allah fadlan ɓural kabiran molanangal wala tutil kafirina wota ɗofto keferaɓe wal munafiqina e nafiqi ɓen kafiri e nafiqi ɗoftetake waɗa aadahum tertolorhaji maɓɓe ɗin ta considir wa tawakkal alallahi hoolorka Allah ya akhi wa kafa billahi Allah woni wakilan hoolorteɗo ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗiɓe ida nakatumul mu'minati si tawi woni on jombi rewɓe gomɗiɓe ɓen summa tallaqtumuhunna refti on accitiɓe min qabli an tamassuhunna ko adi on memodirde e maɓɓe memodirande fandade ɗo nden ko baldi ndi fa malakum haray fa waki on alayhin alana on alayhinna e maɓɓe min iddatin immorde eddata tadduna ha mo eddinoto ɗon sa jombi sonnaji on yiidali e baldi o mettitima a yi'imo tun o mettitima ma a nani hito makko tun o mettitima a accitimo haray ɗon ala ko edda waɗire saabu nafoore edda ko waɗirte ko fi andugol si ɓiɗɗo hino ka nder reedu ɓiɗɗo ma no ka reedu makko ta o yaadu e muɗum ɗon noon baldi yidaka ɗum ɗon hulaka ko woni tun fa matti uhunna dakmiteɓe mi mana ndaare ko piihoy yeɗɗukoy ko okkoronɓe ko ɗoni ta matti uhunna o sarri uhunna
settiɗon e maɓɓe sarahan sertande jamilal labade. Allah subhanahu wa ta'ala dali ya ayyuhan nabiy ko ayu annabajo Allah inna menen ahlalna laka ko ɗum woni min daginanima nde yewtere ɗo ko concernu nde ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam min daginanima azwajaka sonnaɓe ma allati ɓen atayta ujurahunna ɓe jonnuɗa ɗum tengeji mum ɗin ɓe toriɗa okkaɗa waɗuɗa tenge men daginanima ɓen ɗon yoɓe wonu ɓeygu ma wono nene Aisha en ko nandita sa e mum wa ma malakta e yaminuka ko ɗum woni e ɓen ɓe jeytirɗa ka ñaame ma wono nene Maria ɓen ko qibritiyankejo hiɗen andi ko égyptiyanɓe ɓen woni ko neldine laaɗo nene Maria ɗum kadi hino mari qissa juutuɗo on nodday ka numéroji ɗi mi jonni on nanen sababu neldegol ne laaɗo ɓeɗo sonnajo nene Maria wona nene Maria tun kadi wonno ko adda o addidano e piiji ɗum kadi no hatto jini andagol mimma afa Allahu alayka ɓeɗo fof ko jeeyaɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala ukkuma ɓeɗo hiɗa daginanaɓe ko wonano o banati ammika e ɓiɓɓe ko ɗum woni bappiraɓe maɗa ɓen kadi no daganima nde jomba o banati ammati ka e ɓiɓɓe yayiraɓe maɗa mbimana wano ɓiɓɓe Abdul Muttalib wa banati khalika e ɓiɓɓe kawraɓe maɗa wa banati khalatika e ɓiɓɓe neniraɓe maɗa mawɗo ɗum woni Abdi Manaf bun Zahra ɓen ɗum fof no daganima nde jomba wallati e ɓen sonnaɓe ha jarna firɓe ma aka wondude e maɗa ɓe yi Makka ɓe yi Madina tawi ɓe naati ka dina ɓen kadi sa yi welo huma no daginanama nde jomba wamra'atan e sonnajo mu'minatun gomɗinɗo wajjinɗinɗo Allah ko fanda ɗon ko Ummu Sharika binti Jabir ina wahabat nafsa so okki hoore makko linnabi wonande annabajo Allah santenge ɗum kadi no daganima in arada annabi sis annabajo Allah falama an yestankiha nde o jombatamo haray on ɗon kadi a daginanama mo ɗum ɗo noon ko wiyasi sonnajo misal okkima hoore mum ɗum ɗo halisatan laka amma ko yewta ɓawa kon fo ɓeɗo daginanama nelaɗo ɓeɗo daginanama nelaɗo ɓiɓɓe bappa ɓiɓɓe kaw ɓiɓɓe yaayi ɓiɓɓe nene mawɗo e ko nanditata e muɗum e sonnaɓe julɓe hedditiɓe fo min Abdoullahi Kala kadi miɗo daginana ɓeɗo ma horɓe nelaɗo kala korɗo mabɓe min Abdoullahi Kala miɗo daginana ɗum min kadi an o wonɗo jentade hiɗa daginana sarti yatoroɓe tiggaɓe eɗeni ahli hinna e dunga yimɓe mabɓe amma noon on sonnajo okkuɗo hoore mum annabajo on yo jumbumo santenge ɗum ɗon ko haali satallahu ɗum ɗon ko hertaniɗo nelaɗo min Abdoullahi Kala si jiwari ɗo inni oustage en mi okki on hoore an yo jomban haray mi jaɓay so tawi woni sonnajo on hawraniɗan kono mi yahay toujours ka mawɓe makko ɓe mi toro mi okke mi waɗa sadaqa dewgal ngal du on faami ka haray ɗum ɗo ko hertani ɗuma min dunil mu'minina ko wori gomni ɓeyditiɓe nde ɓe tawaka e ɗum ɗo kadi alimna gom ɗi meɗen andi ma faradna alayhim komin farlani ɓe kamɓe kadi fi azwajum e sonnaɓe maɓɓe mbimana koɓe jombu nayo wama malakat aymanim e ɓen ɓe jeetiri ñamaɓe mbimana horɓe maɓɓe ɓen ɗo hiɓe wawi jombude bila adadi siɗa mari horɓe ko yata wulure ɗum ɗon fof muɗum hiɗa wawi mbimana ɓannutude yana e muɗum lerde falaɗa ya cheikh likay la yakuna alayka ko Allah waɗiri ɗum ko fi wata laatanoma ko fi wata laato e dow ma harajan ɓittede wo e sattede wo wa kana Allahu Allah laatike gafuran ko yaafotoɗo kanko Allah tedduɗo towɗon rahiman ko yurmeteɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala tahiyatuhum hirandu maɓɓe ndu yawma yalqawnahu wa kana Allah subhanahu wa ta'ala laatike gafuran ko yaafotoɗo rahiman ko yurmeteɗo e sonnaɓe maɗa ɓen turji hiɗa rutta hiɗa rofisa hiɗa natta man tashaw ummo yiɗɗa min hunna e maɓɓe bi mana ɓeɓe nelaɗo sitanaɗo hiɓe wawi jombude bi mana awalegoy hiɓe salo jombugol awalegoy e nder ɓeɗo ɓemɓe ɓe faala salade wattu wi hiɗa takka ilayka faadema man tashaw ɓen ɓe yiɗa takkude bi mana himo toro jomba e ɓe kontaɓe ɗo on mo faala himo terto on mo faala hino wona kadi e nder sonnaɓe ɓe nelaɗo Allah jombi ɓen e nder ɓen ɗon kadi kamɓe tuuru on farlaka e nder ɓen ɗon kadi tafsir on hino yaha turji hiɗa rutta man to sha mo yiɗuɗa ruttude min hunna e maɓɓe no an yahu toon hande an haysa arali ka kayborru misal an haysa arali e ka suudu jongalle on wattu wi hiɗa takka kadi ilayka faadema man to sha mo yiɗa takkude tafsir on hino yara e nder ɗiɗo ɗiɗi kala wamani ɓe tagayta kala on mo ɗaɓɓutuɗa min man azalta immorde ɓen ɓe tertinoɗa rofi suɗa fala juna haalay kare bakkat fawakima
dalika ko ɗum ɗo adana ɓurata ɓattinde an tagarra ayunuhunna nde gite maɓɓe ɗen ɓuuɓata welto wala yahzanna hara ɓe sunaki wa yardayna ɓe welto bima ataytahunna saabu konko okkorɗaɓe kulluhunna ɓe ɗen ndangal wallahu allah ya'lamu himo andi ma fi qulubikum kon ka nder ɓerɗe mon wa kana allahu allah subhanahu wa ta'ala on laatike aliman ko anduɗo ko ɗum woni hakiman ko ñeñuɗo e ñawore makko nden ko ni woniri allah subahana wa taala ko anduɗo ko ñeñuɗo e ñawore makko nden wa kana allahu allah subhanahu wa ta'ala on laatike aliman ko anduɗo haliman afwan haliman ko muññiɗo kanko allah subhanahu wa ta'ala haray noon la yahillu laka dagantako ma an muhammadu annisa'u jombugol sonnajo goo min baadu ɓaawo ɓeeɗo few ko mboni ɓaawo ɓeeɗo ko faanda ɗon ko sonnaɓe jeenayo ɓe resi ɓe tori ɓe okka waɗa teŋe ko ɓen sonnaɓe woni ko faanda ɓen ko ɓe jeenayo sonnaɓe jeenayo nelaɗo jombi tumbidiri ɗum inɗe maɓɓe ɗen en sitanayi ɗum jama on addina nasiha dina ko laaɓodiral kon ɓen sonnaɓe jeenayo ko nene Aisha binti Abi Bakri e nene Hafsa binti Umar e nene Zainaba binti Jahsh e nene Salama binti Abi Umayya e nene Habibata binti Abi Sufyana e nene Safiyata binti Huyayyi e nene Maymunata binti al-Harisi e nene Saudata binti Zam'ata bun Aswada e nene Juwayrata binti al-Harisata ko ɓeɗo sonnaɓe jeenayo woni ɓe nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam woni ko tori okka waɗi sadaka amma heɓe mari toon ko wiyete kon horɓe heɓe mari ɗum buy dolle wano ko ɗum woni nene Maria e jibinɗo on ko ɗum woni e Ibrahima geɗal nelaɗo o on ko korɗo maɓɓe e sifa ɓen ɓen ɗo no ɗuto amma dewgal jombaɓe ɓen tora tigga nelaɗo tumbidiri ɓe kontuɗen ɗo jeenayo tawi noon nene Khadija kañum feƴƴino fatinoke nene Khadija kañum heɓal ko wiyete kon sina kamɓe ɓe tawtodiraale goto nelaɗo jombuɓe ha ɓe maayi ɓe acci nelaɗo jombali goɗɗo go ɓawo ɓe maayi premier ko nelaɗo adi jombude ko nene ko ɗum woni Saudata ɓe hikkini ɗon noon hande kadi nene Aisha ɓe hikkini ɓeɗo jeenayo fof donc ko ɓeɗo woni koɓe jombi hara ko toro tigga naasi ko ɓeɗo toon ɓeyguli maɓɓe de ɓe mari ɓeyguli wiɗen hara wona ɓeɗo wano nene Maria tan eko nanditata ɗum eko nanditata ɗum no ari e riwaya ɓe jombi 12 no ari e riwaya ɓe jombi 15 no ari e riwaya 15 ɗum ɗon fof muɗum ala kulli haal ɓeɓe jombi ɓen toro tigga okke waɗa sadak ɓe jeenayo tawtidirɓe ɗo e tawti nene Khadija maynoɓen ɓeɗo 10 ɓeɗo ɓe jombi ɓeɗo hara ko toro e okke ɓe jombi ɓeɗo yo no Allah subhanahu wa ta'ala on o daali musidɓe julɓe nelaɗo kañum dagantako mo jombugol woɓɓe goo ko ɗum woni haranaɓe ɗo wala an tatabaddala wona kadi nde wattitata be hinna ɓeɗo min azwajin immorde sonnajo goo walaw ajabaka haysi ngari makko kin hawnima haysi hawnima husnuhunna ngari maɓɓe kin on andi enen ko nayi wawi wiyade yen jombu kono sa yi jiwo ko labaɗa tawi modi hiɗa faala oɗo hino selli ka accita sonnajo maago jomba on jiwo mo yiwɗa ɗon amma noon nelaɗo kamɓe sellataka ɓe wattita ɓeɗo few illa ma malakati yaminuka si wona hara ko ɓen ɓe jeytirɗa ka ñaame ma wano nene Maria e ko nanditata e ɗum ɗon wa kana allahu allah subhanahu wa taala laatiki ala kulli shay'in e dow kala hunde raqiban ko ɗum woni ko ƴewtiɗo ya ayyuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe la tadkhulu wata nato buyutan nabiyyi e cuuɗi annabaji allah illa an yu'dana lakum sowna o yanana o hari sahabaɓen ko puren naati puren yalti puren naati Allah tongi ɗum ila ta'amin faade e ñamete si on noddama haray ɗon wawi natude ñaama mo heña yalta gayra nazirina inahu ko alda e jooɗagol nder ton e darugol miranji nelaɗo ɗen e darugol matériel ji nelaɗo ɗen e laƴƴugol guite e nder suudu ndun hino pawlita ko ɗum woni pawle nelaɗo ɗen haray wona ɗum ɗon woni ko hani ɗum ɗon labaka so ñaami koye on yaltu walakin so koni ida du'itum so noddama fadkhulu naate fa ida ta'imtum so ñaami on gayni fantashiru sakiteya he ande no jiiɓugol mon to ñiiɓugol mon jooɗo ton e waɗugol haalaji wala fantashiru sake yalton kisan wala musta'anisina li hadithin wona on fuɗɗitotoɓe yewtere goo kadi
inna dalikum ande no ɗum ñamugol mon ha gayna jooɗo kadi e fuɗɗitagol yewtere tarjama nder to kana yu'di nabiya ɗum laati keno lorude annabajo on goye moƴƴa noon fa yasta yemin kom himo hersude tun wigol ɗo moodi ɓa on ñaami yalte noon hoote noon mi faalama walade ɗum hino hersindemo kono ɗum no lorudemo tawi noon wallahu kanko Allah kañum la yastahi kanko o hersata minal haqqi wolugol gonga ɗum ko golle makko kanko Allah subhanahu wa taala kanko amata ɗum e kadi sonnaɓe nelaɗo ɓen hiɗon andi ko ɓe nene mum wa ida sa'altumuhunna si o landotoɓe mata an miran hum towna naylan kuyir hum ma piletum ma addeɗo lankal nene aysa misal fasaluna ko yo landoɓe min wara hijabi ne ɓawo heedode musidɓe julɓe kala wiwɗo sonnajo buumagol sonnajo ɗum ala ka qur'an o fajji sonnajo mayɗo buumake ko si Allah subhanahu wa taala o yaafkemo kono hara o yaade bakkatu molanaɗo dalikum ko ɗum ɗon mon atharu ɓurata laɓɓinde li qulubikum ɓerɗe mon ɗen onon sahaba ɓen wa qulubihinna e ɓerɗe maɓɓe ɓen ɓerɗe maɓɓe ɗen wa ma kana lakum hanana on an tu'udu rasulallah nde loroton nelaɗo Allah on go'o wala an tanki wonande jombo toon kadi azwajahu ɓeyguli makko ɗi min ba'dihi ɓawa makko o maayi abadan pooma sababu nuzul ɗum no woodi goto e sahabaɓe nelaɗo en ala wolde inde makko no ko tafsir ko nayi ala wolde tawi kanko kadi himo humino himo yeɓɓuno si nelaɗo Allah fatiki oro nayne ene Aisha bimana o resayne ene Aisha tawi nelaɗo accumo Allah subhanahu wa taala inni a ɗum hana sonnaɓe nelaɗo ɓen ko neniraɓe mo inna dalikum ande no ɗum kana laatike indallah kalla aziman ko mawnu ɗum yo goɗɗo jombumo nelaɗo jombi ko hunde mawnude noon en to ɓe du son feññini shay an hunde a tokku ma on suuɗi hunde no fotana Allah par ce que o sahabajo eɓɓunoɗo ɗum o wolana goto kaka ɓerde makko ni Allah no andi kon ka ɓerde o jippini wa hay fimu ɗum birat fa inna Allah ande no Allah kana o laatike bi kulli shay'in kala hunde aliman ko anduɗo la junaha alayhinna bakkat faaki ɓe kamɓe sonnaɓe fi abaihinna e babiraɓe maɓɓe ɓen wala abnaihinna e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen wala ihwanihinna wona nene gotoɓe maɓɓe ɓen wala abnai ihwanihinna wona ɓiɓɓe nene gotoɓe maɓɓe ɓen wala abnai ahawatihinna wona ɓiɓɓe bandiraɓe maɓɓe ɓen wala nisaihinna wona rewɓe maɓɓe ɓen ko fana rewɓe maɓɓe ɓen wiɗen ko rewɓe julɓe ɓen wala ma malakat aymanuhunna wona ɓenɓe ɓe jeytiri ka ñaame maɓɓe ɓeɗo ɓe mara bakkar si ɓeɗo yii yeeso maɓɓe gumma dande nden ma yoga e ɓandu ndun wona awra on nde woni ko fanda ɗum ɗon ko hakkude jombidirɓe ɓen tundi ɗo aray ella ala bakkat faake ɓe si ɓe kontaɓe ɗo yii ɓandu maɓɓe ndun seeɗa e mum wattaqina allaha yoɓe huulu Allah tun inna allaha no Allah kana o laatiki ala kulli shay'in dow kala hunde shahida ko seeditiɗo inna allaha ande no Allah wa malaikatahu e malaikaɓe makko ɓe musidɓe julɓe yusalluna ala nabi ɓeno juulude e annabajo Allah on Allah e malaikaɓe makko ɓen hiɓe juulude e annabajo Allah on annabajo Allah on ko mawɗo ya ayuha alladina amanu kono e gonɓe onon kadi koni wota on jooɗo sallu alayhi juule ene laaɗo wa sallimu hison tasliman hattirde e hisugol ɗum no andina en ko bere ko juuluɗen ene laaɗo wo hisuɗen jaka sen juulale ene laaɗo en hisata on andi no hiɗen jooɗi en juulata ene laaɗo ɓiji ɗin bo hiɗen jooɗi waɗi ko bidi a tawa wona bidi a ɓayi o aya jippige sahabaɓe ene nelaaɗo amma soko hiwragol ma meɗen andi honno men hiirorayma amma yomin juuli e ma ko honno goɗɗo juulirta e hoore ibnu adama nelaaɗo maake he on wata juulude e an nani ko golle Allah noon joni ɓa Allah yamiri yon juulu e an ƴette gollal ngal jonni tommo kadi nattite teddungal ngal kadi toro ɗommo yo juulu e an bi mana ɓuulu wiye allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima innaka hamidun majid ko wiyete salatul ibrahimiya kala jannguɗo oɗo haray o juuli e nelaaɗo ko ɗum ɗoni juulugol e nelaaɗo kono sa faami a juulaali e nelaaɗogoy a nelu Allah yo juulane nelaaɗo allahuma ya an Allah salli juulu anndi a yiltiki a neli Allah ta kono ɗum ɗo holli ko haɗi juula e nelaaɗo ko ɓay a waawata nde tawno a waawata hiɗa andele nelaaɗo ko duwaɗo juuleede mum a neli wawɗon yo waɗu hannde kadi Allah yoɓirte wasi a juuli e nelaaɗo nelaaɗo Allah sallah sallam e maaki man salla alayya wahidan sallallahu alayhi ashra man salla alayya ashran sallallahu alayhi mi'a kala juuluɗo e ande wootere Allah juula e makko temedere laabi sappo kala juuluɗo e ande laabi sappo Allah juula e makko laabi temedere hara juulgol e nelaaɗo no hoɓɓita bakkatu ino sabimbina uddutugol moƴƴireji juulgol e nelaaɗo Allah ñalaade ɗen fof muɗum e sa'iji ɗi fof no mawni surtout ñalaade wi'ande nden juma nelaaɗo maaki koni ñalaade ɓurɗe teddude ɗen ko juma min kadi komi jeyaɗo e ɓurɗo teddude o maakaali ko ɓurɗo teddude o maaki
ñalaɗe ɗen juma ko ɓurande suɓede ɓurde teddude e ñalaɗe Allah ɗen juule e nden ñalande e on annabajo suɓaɗo kadi wimana nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam. yalla waɗen julɓe e nelaɓe juulowo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. inna alladina ande no ɓen yu'duna allaha lorroɓe Allah wa rasula e nelaɗo makko on kombo lorrata Allah sutakimo wimana ko lorrowo kala gollitiro qur'an e sunna ko ɗum woni lorugo Allah e nelaɗo on lanahumullahu waray Allah huuɗi ɓeɗo fi dunia ka aduna wal akhirata e ka lahara wa adda lahum amaraniɓe adaba lette mo hinan hoynede ɓe. walladina ɓen yu'duna almuminina lorroɓe kadi gomɗinɓe worɓe ɓen wal muminate e gomɗinɓe rewɓe ɓen bi gayri maktasabu ko alda e faggitande ɓen lorraɓe ay e hunde ɓe yanu tun e maɓɓe ɓe toñiɓe ɓe lorriɓe ɓen waɗuɓe ɗum fagade tamalu gomɗiɓe rondike bo tanan tooñe penale janne wa isman e bakkatu mubinan feñuɗo. ya ayuha nabiyu kayo annabajo Allah ulwi an li azwajika sonnaɓe maɗa ɓen an tigi taw wa banatika e ɓiɓɓe ma ɓen ɗum ko andigol ɗen sa yamira e goɗɗo ko an e ɓeygure ma nden taw huwata sa haɗa e goɗɗo koye tawa e ɓeygure ma nden on acci da Allah no faala yamirde nelaɗo yo haalan e rewɓe meɗen ɓen yoɓe ɓorno yoɓe ƴettu hijab maɓɓe yoɓe buumu ɓalli maɓɓe ɗin Allah adori nelaɗo tigi taw kayo annabajo haalan ɓeygoli maɗin e ɓiɓɓe maɗa ɓen non woni sa'il mu'minina o yii ka e rewɓe gomɗinɓe ɓen yudunina kon yoɓe jippin alayhinna e dow maɓɓe min jalabiɓe hinna immorde jilbabuji maɓɓe ɗin kono yo sonnaɓe min Abdoullahi kala mi noddi on yo on mbuumo ƴette conci mon ɗin mbuumo ɗon wuri won